Aragon Mix, DJs of the Philippines. Naga. 28 nung anong taon? 1928. Ba't mahilig ka eh? Madrid. Ano yung dala mo? King. Akala ko bayag eh. Bayag, dala ko bayag. Kaya mo bagay eh. Matlak. Ma'am. Matlak. Hindi yung matlak. Angkor Grey yun. Sigaw. Oo, naku dati tulo lang kami. Tagalog po, Tagalog. Masaya ako kasi dati first ride namin tatlo lang Totoo kami. lang. GC Silver. Sigaw. Edgar pala sa Paaw. Tapos, gun block na. Matlak pantit. Hindi, yung naman sa RCR gun block. Matlak. Pero Matlak. matlak siya. Pero minsan, magaling dito sa glossy kasi nagagad ako kay bronze na yun.
Sorry pa lang si Bronze. Maparapol. Next. Marapol tayo. Erney. Ernie pala, Ernie. Naga City. Tapos GC White. 150 White. Pop Sarge. Start sa Kalabanga ako. Gray. O ako. Grabe naman kung makakabis ko yan. Russell, Naga City. Baong admin. Bali ang former admin na si Peter sa Ligaw. Anchor Gray. Bad may makalingaw pag iraray kaya. Hi sir, good morning sa inyo po. Paps, thank you very much sa pag-accept. Kami Orlando, Manilaba, 125 po. Doon. Paps sa John Panoylos, Tagalupi. Matla. Matla, 25. Oh, RB. Nervy from Naga. Matred, GC 150. That's something. Kapila DC. Joji. Joji Biag. Naga Pasakaw. GC 150. O ipabisto mo pa si si Ling. Si Adam Pitulan, member Mante lang. Siya. Pamagenta man ito. Sir, Okay. MJ from Kanakman, Sigaw. Kamarinisua. Anchor Gray. Anchor Gray. Mark. Go. Alam mo mga motor. Bawal na yung awan. Mark po, Naga, GC 150. Host. Ang host. Ang host. Ikaw. Rapol. Noel. 125. Pili. Anchor Gray. Accessories. Sa Manila. 125. Anchor Gray. Kamsor Kamnorte. Duwaman, sa lawahan. Sa lawahan din. Kamsor lang pala. Kamsor. Ano, habi na ba? Habi.